Akristo bakibanga gwita kanisa ntuku ya rujo akariba kanja wardine nkomotigane Westbury na ugua kumania na ithivia rakwithia kirombero ke mutumiria umwe na rita Daniel Mururu mutumiria ujo na thingati bawe bagiririkana gwitithia na mbere utumiria bakurigaria aria butabarikia na kuthithia mantu jatoneka na jaraja menere tobo kathani mwingi jara gutumira boi ekuru na arikansene ubakiaria antu barabethire tobagita kansene ya mutumiria uju bariuga na ambiririe wega ende nyuma ya kagita agarukana kwambiriria mantu ja mathuku na jatena umurungu. Mwandiki wetu Wantitu Mukirimithika na ariungite kanja ina kwarania na memba amwe na aturi bakaniseje na aturetera rugono ruru na njira indiko. Nkorerete kanisene Pentecosti na manjabu jaratone tai manjabu ja maingi muno kanisene na gato atwere tokiri nonto Pastor Mururu na arauga twaria tukaimba mimero kansa ibi byatomete tokira na mantu jau na twayakirere gitare nene mwanka turona batu nende tukumbwa na generation ira yeyeta kegeta na mbere kuthira bibi atomera mbuma kanisa nare kanda yendo kinyara mwirega au ngetini au ndere ndite irato ndarita irato ya bio ndegukuma watue karenda ukumere watue kanende ndamu ni ari na suburia ndirero ende ndite ngunda bera ai bate baiko ntomeria iro ndachonokera ndageta atia ndachietera. Mimi kwanza niliitishwa kuku ya black ya dume na 2,000. Halafu kuna wengine kina mama walikuwa wameagizwa sufuria kubwa, wengine visu. Ni ukuye kuma kibamwe bashirika bakanisa ya APC kanja wondine nkomotigania Westi irera rirungurwa Pastor Daniel Mururu ireretherwe kumania na kunoa kwa karima thithio yostora yara Mururu araitithakia na mbere. Uyu mtote mwekoro atekana ibyo byotoma wona yonkethia nto sehemu cia kicha siri akayokia are kwena are bararingete bo bagwebeta wa enjo akabayokia ibo aringete baraba monka sehemu za siri na bathiria onka nabo kwena akoro baile barabarita unduma bawa korona baba unduma oyo kwa na we mwana ore kia onka mto wake na okayokia wasulikerwa ni akoro bawo ko baweta meka wasulikerwa na njira yothongeri kwenja twale sehemu ya siri na wonka Pastor kumonka akarita nguo cionthe akabuba murita nguo kumurita atande kwa weta ndene ndi akambireria wonkwa Pastor uwende no wonkwa ende thareu twale tona tuo tukaritwa nguo twambireria na tuo wonkwa nyonto na gwitangwa njwede sehemu ya siri na ina cigitanga wa witangwa alafu ndume une yo kwerera ikaezwa na kwechigeto kugeterita wotheri eu ngogerita wana igongo wana byambori kana byango ngokweka yokua ngokwega uchwa tu etekuete ekaura kwa mwanka guera kathira alafu ekaunyurangwa guera neo guera ekayokua bakakwara mathabau ne kaezwa nyama ira ikarugwa tukaria omuntu kabaru mwe kanini chuburia egeko au chuburia etirio na lando na isiko ao ekaria ageni beta rikiatho chuburia egeko au alafu ende bokera tumeimo safara boyera irio bwataerwa rugo wakaranze note byo wakaranze bukire ya irio bira noti irio biekwe rugo tutaeri turaria rugo turanyira bona bwo tukaombiara nkala ikayokua nkala mugwanja ikayokua ikoragwa muntu akayokia tu mathabaone pokerwa ende ritainguo bwatura nguo twana twekua toto nini buruta Sunday school turatotia wantu gwetwana twana tongi twatigwa turatutena gume bubwingi alafu yuthi yekwe yonthe yuthi era ndebo kayokua ndebo gauchua nkala kwa bogakwa otia gotigirwa nguo irenthe kuringana na bamwe bao igita kwena ciatho tharike nyumo ira ciathe njabayo ntung'ombe na mburi iraungana kwa na rwe ya shirika bakarara kuthamba na ruo rwe ororo rwatumairwa kuruera na ukundi antu kiathone ruraro tukuthamba ruo tukaruera ruo kiatho kiu na antu banyo no tuteka bakumenya ntheto ira iratendeka ambi utuko wenda kukundwa rwe ko geto ukundwe mbi ukundwe rui wendelee na kunywa kwena antu batwere kanisene Sunday to Sunday atumako yo barara ko itoko mabou batu twe community ko to na arira twene nyamathiko
babitha kigongwana bio gwatuika bakarara ugo kecha bakarara kuina nonto muntu nakwira bakathenja ndrewa bakaria bechoka kiangatho amona kona mantu ya yonthe ashirika ibadi ya nogwa nonto babura baraidi urakaria kana kwithula siri akawa to ikanse muromo kana mumero ireto unduma onte komenya ni unduma yambi nante kwelesa nonto naregere kuwa ni unduma yambi na nyomoria akwira ni utheri uko no kuna metho te manto kamenya ariko ote manto kamenya au no kawakira nonto no kira na wauga wete kanisa ene kange ukerwa no aitithakia na no ena makia kinya wethira utongera u ukathina utebio woga itethinya wauma au barera wani unduma bakerwa anga kenda baona twana no ria kubitherua u te corona kana ore ochunwa na u te ona mwana ore akwenjo te corona mwana no te korothoma ore akubikwa nkwa nyonto u te corona mbeo ukaamurungu toki lakini rera batu twingwa twetera twathitanga twe kanisa itwathikirerwa ni anene baraba makanisa na ararito wa pasta nyatha ite pasta kinyako utia pasta kurito kurarito pasta arayokia mathoganio yange iri acenjerie kanisa arameta JCC aramerutarie to anere Pentecost nonto kanisa yare EAPC nyuma yo kinyamuthia buru muingi muno jensi bawatanire na kwithia kanisa nonto bakira bakuanukarie bwanchiarwa tia thai na bimo bia into bira biethirwa kanisa ndene konda mchiara wa chatirimero kanisa ene churubare cia ndene sindiria isikobi ndam ne akirito bondine bibia biethirwa kanisa ene nonto bara bambererie ko ekwelanira ibabiona na njuere isi anto isi are kanisa ene isi ekirikira tasine mauku ya ritwa yani kaya ekirwa nkunia mbuga igele magerio ya skuru bibia biatomera toyokia atua toe community na njensi barauga kabanya nyumba wete oyebelio nonto kiuti kithenjero kia murungu ikithenjero gia nkoma kinya kethira mabisa baborisi betithitie na mbere uchunkoni akariba kanje ibarombete thirikari kuyukiria mururu matale ya rua kenda kurieria makarika ya yaweta na mbere wuntu kungi kato kuromba tukera thirikari ni ukumere nonto batu tukunaga na tukathira afuasi bakie ibakuria bechetaria community muno na bakaria bakiara kia manto yatiagirite ruterene ro community na bakaria bechetaria antu bwera munene wetu kendeke na msulikire Daniel Mururu atwebelie nkiripotera Wero TV kuma Tiania mbeta wa mukiri wa Mithika.